Kwa maana niko tunatangaza tu kidogo. Mimi niko na shida tu kidogo natangaza tu, alafu hii mtaniwekea kwa mimi tafadhali. Kwa majina naitwa Evans Onyango, Kawala, nataka Homa Bay County. Mimi ni kijana mwenye nimelelewa na shule, sina wazazi. Niko na marafiki, niko na watoto wetu wawili wanaenda college. Niko na Harambee pale nyumbani pale inaitwa Mfangano Island. Naomba marafiki wangu kama wanaweza support. Na Harambee iko tarehe 29 hii mwezi. Naomba marafiki wangu wenye wanaweza support nenda nifanye ya Harambee. Ndugu yangu na sister yangu waende shule at least wapate elimu, kwa sababu wamepita wote. Mimi naomba mtu kama mtu yoyote mwenye atanisaidia mimi nitashukuru. Naomba mtu kama Johannes Bolo rafiki yangu, mtu kama Timu Wanyonyi rafiki yangu. Naomba kuna mzee mwingine rafiki yangu sana, huyo ndio mdosi wangu, anaitwa Marosen, popote yako anisaidie. Na marafiki wangu pia wenye wako TikTok, marafiki wangu wenye wananipenda, naomba tu anisaidie. Tarehe 29 naenda Harambee pale inaitwa Mfangano Island, niende nifanyie ndugu yangu na sister yangu waende uni. Asante. Nikiingia kwa mada